Times of Mizoram News Analysis ngai thlatute chibai voin hi March ni som pali ani a North Korea chuan ballistic missile som lai akap tarup maya hemi chungchang hi chipchiar deu zokin kan bi chianganga tin US Iran war kalmeka US sumle pai luan daldan indo hau tak ziate soizauna kan nei bokang Kim Jong Un an ballistic missile som lai akap tarup mai US chuan Iran abei mupa khochak lama hlauthon anei deunge March ni kwa atang to khan South Korea nen military exercise pui tham zet mai Korean sipai ringot po singkhat sangriat lai zet telna an kalpui meka he indo nun chan zirna hi March ni sompa kwa thleng o tur ani mani khan South Korea rama US air defense system Patriot missile system thenkhat Middle East lama son chua ani thu kan soito kha US South Korea military exercise Freedom Shield hi hundanga po anlo nei to thina atum ber chu North Korea nuclear ral thom laka invenna ani bera Kim Jong Un room thai tumna ani bokang chu nikum khan training session somnga pakhat lai an naya tuntum ero session somni pani chau a om to a hei hi US Iran war wanga ngai thei ani boka chuti line South Korean President Lee Jae-myung chuan North Korea le US kara in biakna om theinan malakna akalmeka ro tlingai se ti kandu wanga tinhiam ta jok kanni ati February tha khan Kim Jong Un chuan ti hian alo soito a United States in North Korea do zonga amalakna te achol san chuan Washington le Pyongyang in lai chinna athat pha thei ati a ma se training session ti tlem ringot hi chu Kim Jong Un hian angai thutak lo khopang soito angin Freedom Shield exercise in North Korea laka invenna Kim Jong Un rigrap na ani bera ma se anrum thai tumber pukimaro hi achi ai mo hle missile test tur hi anei thei khopa khokhat nu thloi an soyang main a wall man tlat lo US South Korea exercise chanlet nan kimanauten voin khan ballistic missile hlir somlai an kap chuak ta der mai US hi a hlaulo zekzeka Iran sipaite apui chak viawin arin om ballistic missile somlai ka ani thu hi Japan Defense Ministry chuan anem het vebok nikhat thil thuwa ballistic missile somlai han kap tamai chu kimahian engthil nge ti atum kan threlona in dawa chawa US a hlaulo ti achianga US la chuan Iran taknyal po keini thingtlang pa ho beisei angin aphin darvek thai silo pukimazel hi chu mertel lo se atha om mange Iran le North Korea te hi kantran wangpo nilovin US le a partner ramten kongeng kima sanctionin hrek ma se antal talin antala US chongama anding chuak thei hi anthok rim ve hle don kan Bharat hero puita viawin kan ngaya US hian thlakhat lekpo sanction veta se tlak cham kan nga ngotang Kim Jong Un hian intercontinental ballistic missiles ICBM Hwasong 17 kilometer singkhat sanga kap thlengpha anei to adu chuan United States Washington po kap thei to turangai ani November ni thum kumsang mi som ni panhian test khan ICBM Hwasong 17 hi van boruak kilometer sang ruklai alon chawa aya sang po akai theima na mun hlatak kilometer singkhat sanga lai US khoi mun po thleng phatur chuan sang taka ain vorphot angai ni Iran ang chuan US hian apong po jom lo tura ngaila chuti lain North Korea po hian rapahak turingot chuan adu big lawanga voin March ni som palia missile som ayatam anka hi omzenelo ani top lawang US sumle pai alwang ral nasa Iran wara ingzat nge an sengto indo hau takzia March ni som pakhat khan Pentagon official te chuan Capitol Hill US lawmaker dan siam tu te ma indo na kalmek chungchang briefing an pe a Iran war miruk thleng February ni som ni pariat atanga chiara March ninga thleng khan
US military chuan billion 11.3z amang mana February ni som ni pariat kha sen so tamber ni ania azat chia an la chut chuak lo tuna an soi ai hian atam don ti achiang voin march ni som pali thlang hian indo ni som pangana ani to march ningan hulama ero nitin US dollar billion khatvel an mangtura war expert 10 an soya alo bera US dollar billion som paruk atanga som ni vel an mangto turangai ani United States sum khoral tamzia hi hanchu tila Pakistan hi nuclear power ram ani ve a mihring makteduai zani somnga pakwa omna ani kum khata Pakistan budget hi US dollar billion somruk pani vel ani a US Iran war ni som panga chungle ka billion som ni lai man ani chuan Pakistan budget mun thuma thena mun khatnen ain tuka atlem lo hle indo hau takzia hansoi belzelila kumsang ni som ni pakhat Ukraine war ma Russian military budget chu US dollar billion somruk paruk ani February ni som ni pali kumsang ni som ni pani khan Ukraine abai thuta Russian military budget chu US dollar billion za pania akai ngala kumsang ni som ni pathuma pheichuan US dollar billion za pakwa kain apung chhozela kumsang ni som ni palia US dollar billion za somli pakwa atling to ani kumsang ni som ni panga som ni paruka khan thlako chungin US dollar billion za somli pani an mang to a kumhluya khan engza chiange an manral riat alani lo chitiang bokin Ukraine lampo neile neilo soi theipo an ni big lo kumsang ni som ni pakhata Ukraine military budget chu US dollar billion 6.9 lekha kumsang ni som ni pania chuan US dollar billion somli pakhat akaya kumsang ni som ni panga pheichuan US dollar billion som seri pakhat atling ve ta der maini indona chumle pai luangral zong kha hanin semtlang ta zo kila chuan nangle ke hian babulgam kantrial ring thayang chu mailani lo European Union le United States in Ukraine hi US dollar billion zathumai tam an peto boka missile chu soilo apoisa hlanga invompo ni se an thiteu thawang chutiang kopin poisa an mangliamani Donald Trump chuan indo ahlok lo e mai ti in Ukraine tranpuina atitopa Iran abeita zoka hlokna atel theingutangem mason nate na chu sumlak lu atanga chut ani deu bera expenditure manral na tam eng angma se sumlak lu abwai lo chuan economy in atwar phalowa Russia po sum alalu theirenga Ukraine indona wangin atal boy lem lo indona machan ve mya lo Pakistan ero sumpuk tur azong reng maini United States military budget hi tunma tang to sang filor lak ani a khovel ramdang han el phamai tur anom lo amaro chu indona hi poisa invom top chuni se budget tamapiang hi chaktura rin mai thei anni anga chutiang ni lovin poisa hi ral thuama chantir phut angaya United States ral thua mantozia kan reveka an budget sang ang hu hian an dai reilo phian ve theibok US military budget hi tun din huna US dollar trillion khatvel animeka billion lir sang khat tina ani kan riat tel tur chu Iran wara nitin US dollar billion khatvel an mang anga chut ani kha budget hi ral thuam leina ringot ani lova sipai te hlo healthcare insurance training maintenance ache siamna research le US military base zasari somnga lai en kolna atelani US military budget billion sangkhat hi anep zonga soichuan aropui te chiam lo thei rambung somria ta military base le inthunzomna network zasari somnga lai annaya sumle pai dai zai taka man aharve hle don chenom tenen kan sum tho chwa kan khai khin ruala riat tel tur chu chung ko member engzat nge zirlai an omem an thri selem ti thlir telangai US military budget hi anhai bertu rambung pakwate budget belkomin aphalova Donald Trump chuan kumsang ni som ni pasaria US military budget hi billion sangkhat zanga chu 1.5 trillion ni tir atuma asang filor lakani amaro chu anral thuam man atawa
budget sang tak an ruam man hi a om viau India budget anglek chuni se anral thuam tam tak hi Mizoram Hydel project then khat anga asum tho chwa ai maintenance cost sang jok an ni thei ral thuam then khat chau han khai khinila US long range hypersonic missile Dark Eagle anti mai hi Lockheed Martin siam ni in US dollar million somli pakhat man ani Arens ero kilometer sangthum zanga kap pha ani China siam YKZ hypersonic missile hi kilometer sang khat zathum kap pha ani a aman po ain thlau US dollar million khat lek ani tunlai man larber drone han en leila US MQ-9 Reaper hi US dollar million somthum man vel ani a Iranian drone Shahid 136 hi US dollar singthum sanga lek ani thung technical lama in thlauna tam tak omma se rens thumuna chuan aman tloma piang adai zai US drone pakhat leina hian Iran chuan drone somriat pangalai asiam thei thung ti hian soita ila savaka thlak nan airgun po aman thaya ulbun point aka thei bokanga ulbun mukhat man hi cheng zani vel neta se airgun mu ero pakhat cheng thum vel lek ani United States si aro puilo kan tilwa ma se mantlom si thave thau si hi tunlai military a apoimo teriau maya Iranian Shahid 136 drone po US company Spectre Works Arizona ami chuan Antonin Lucas antia US dollar singthum sanga in ansiam ve ani fashion lama po hian phekhok pakhat sangriat man nge pakhat sang ni man bun level nei kan du jok tiang deu ani chu